Na 19. Sila bazarju sta mednarodni dialog in dobrodelnost združila rekordnih 8500 obiskovalcev. Kulturni mozaik je navdušil tako mlajšo kot starejšo slovensko javnost. Organizator dogodka, Slovensko mednarodno združenje žensk, pa je letošnji bazar razširil prostorsko, pa tudi po obsegu ponudbe. Having that many visitors, we need to be sure that we can offer people proper quality, safe quality also, and everything is well performed. And we are very happy with Gospodarsko Rastavišče and with Pro Events, who donated us half the price to be here. Veseli me, da imajo dovolj pravzaprav sponzorjev in tudi, da je možno reklamirati, da ljudje pridejo, ker ljudje pa radi pridejo sem, ker je zanimivo in učijo se, da je svet velik in majhen obenem in mislim, da je to važno. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču so soproge tujih veleposlanikov v Sloveniji na 35 stojnicah predstavljale daljne in bližnje kulture sveta. Obiskovalce so vabile s prodajo svojih tradicionalnih izdelkov in jedi ter umetnin in ročnih del. Presenting very authentic Egyptian products, mainly from the pharaonic era. Things that interest everybody, and also goodies like spices that Egypt is very famous of, and also Egyptian coffee that Slovenia likes to drink so much as well. Что у вас нового? Новое у нас в первую очередь наши дети сделали открытки, сделали сами своими руками матрешки из фетра, а так мы стараемся представить наибольшим образом российские промыслы. This is our second year. Last year, for the first time, we participated with a small stall, just half of this. We have, apart from chocolate, we have those Swiss knives, the famous Victorinox. They are celebrating a jubilee this year, so we had some jubilee knives also. Kako se predstavljate na bazaru i koje godine? Na Sila bazaru Hrvatska sudjeluje od samog početka. Znači, mi smo tu vrlo poznati i prepoznatljiva zemlja. Tu imamo sad čak i nekakve slovenske proizvode koji su također popularni kao poput recimo vaše Argete ili Bar Cafe. Međutim, nezaobilazni su ti kraševi proizvodi poput bajadera, ledenih kocki, griota, Podravkini proizvodi Jamnice i to je stvarno, i svake godine smo jako popularni, imamo jako puno posjetitelja. Torej, na naši stojnici prodajamo kot običajno naše običajne izdelke, to je veliko potic, sira, vina, torej v glavnem prehrambene izdelke. Prodajamo tudi keramične izdelke in razna ročna dela odraslih in otrok s posebnimi potrebami. In prodajamo tudi, lahko vidite tukaj za menoj, veliko rut, nakita iz akcije zbiramo iz predala spomina. Poleg pestrega dogajanja na stojnicah držav in stojnice z umetninami je živahno trgovanje potekalo tudi v knjižnem kotičku ter na stojnici oblačil iz druge roke. These are clothes, vintage clothes, I would say, but this vintage by Sila standards means that these clothes has never been used once, because that's the sort of thing that you buy once and you put into the wardrobe and you never get again. They are definitely new for the buyers. Veliko navdušenje so obiskovalci bazarja izkazali tudi nad kuharskimi knjigami Združenja Sila, še posebno nad aktualno kuharico Sila Okusi Indije. Za ljubitelje novih okusov knjiga ponuja več kot 130 kuharskih receptov. Polovico le-teh je prispevala soproga indijskega veleposlanika v Sloveniji. Our cookbook is our contribution to Slovenia, because it's translated in Slovene as well. And I'm really happy that that's come up. And as I keep telling people, we come to build bridges. And this is a very solid bridge between India and Slovenia that we leave behind. Something like this where the Slovenes can understand and cook in their houses and get to know our cuisine better. Knjiga je v bistvu največja novost tega bazarja, kot drugo je potem oblačila iz druge roke. Tako da ljudje so pokazali velik interes, kar mi je pa pravzaprav nepričakovano je pa to, da so tudi kupovali kar precej prejšnjo knjigo, Sila okusi sveta. Jaz sem urednica od obeh.
In to me zelo veseli, moram reči, da smo dobro prodajali in da so ljudje tudi kar presenečeni, kako lepo knjiga zgleda. Denarna sredstva zbrana na bazarju organizatorji že tradicionalno namenjajo dobrodelnosti. Na letošnjem Sila bazarju je bilo tako skupno zbranih več kot 88.200 evrov dobrodelnih sredstev. Združenje Sila jih namenja 17 dobrodelnim projektom za pomoč potrebnim prebivalcem Slovenije. Pomembno podporo pri udejanjanju poslanstva združenja in realizacije bazarja imajo tudi sponzorji. Prekrasen bazar, veseli smo, da lahko sodelujemo na Sila bazarju kot sponzorji z donacijo. Všeč nam je to družbeno koristno delo, da skupnosti povrnemo tudi nekaj nazaj in da tisti nujno, ki potrebujejo pomoč, tudi dobijo, da pridejo v prave roke. S čim pa se predstavljate? Predstavljamo se kot naša nepremičninska družba Stoja nepremičnine in naš diplomatski portal Diplomati Corporate Services Slovenije. V vseh 18 letih zaporednega organiziranja dobrodelnih Sila bazarjev je Združenje Sila zbralo več kot 1 milijon evrov dobrodelnih sredstev. Interes javnosti za obisk bazarja z leti narašča, tako na strani stalnih obiskovalcev kot tudi novih. Tradicionalno kar hodimo zdaj že nekaj zadnjih let, pa če je dobrodelni namen, naj bo. Ne? Kaj pa ste kupili? Različne stvari, pretežno nekaj tudi na srečkah, ni bistvena roba, ki jo dobijo. Važno, da gre v pravi namen. To sem si pa kupila tukaj malo za darila, zelo novoletna, pa nekaj slačit za sebe, pa za svoje domače. Kaj ti je najbolj všeč letos na bazarju? Kaj si boš zapomnila? Makedonija. Zakaj pa? Zaradi tega, ker moja sošolka ima babico v Makedoniji, pa všeč mi je. Pa najbolj sem si zapomnil Kanado, ker sem bil že velikokrat v Kanadi. Pa zelo lepa stojnica je, pa veliko lepih stvari prodajajo. Letos sem tretjič. Prišla sem z namenom, da obiščem stojnice določenih držav, in sicer Jordanije, Turčije, pa tudi Velike Britanije, Amerike, pa tudi Kanade. To pa zato, ker imam v Turčiji, Jordaniji imam prijatelje, v Kanadi sem pač bila študijsko oziroma službeno, pa tudi sicer se rada udejstvujem katerih koli prireditev, ki so pač mednarodno naravnane.